Aliko Dangote, umukire wa mbere muri Afurika, uhagaze akayabo kangana na miliyari 15.6 by'amadolari y'Amerika. Umugabo washoye amafaranga mu gukora sima, isukari ndetse n'ifu. Ni muntu ki? Aliko Dangote, umuherwe muri Afurika mu myaka irenga 10, yubatse umutungo wabinyuje mu itsinda rya Dangote Group, ihuriro ryiganje ku isoko rya Afurika muri sima, isukari no gukora ifu. Nubwo afite ubutunzi buhebuje, Dangote akomeza kubaho mu buzima buke. Urugendo rwe rwatangiranye no gucuruza ibicuruzwa, none uyu munsi ayoboye imishinga nka Dangote Refinery izagira ingaruka zikomeye ku nganda zikomoka kuri peteroli muri Nigeria. Dangote yavutse ku itariki 10 Mata 1957, avukira mu muryango ukize w'abayisilamu ba Hausa. Icyo gihe kikaba cyari igice cya Nigeria y'Abongereza. Nyina Maria Sanusi Danta yari umukobwa w'umucuruzi Sanusi. Ise nawe yari umucuruzi, bamwitaga Mohamed Dangote. Yari umucuruzi wa Danta binyuze kuri nyina n'umwuzukuru wa Ali Hassan. Uyu Danta yari umuntu ukize cyane muri Afurika y'Iburengerazuba mu 1955. Murumuna wa Dangote, Sani, yavutse 1959, aza kwitaba Imana mu 2021 afite imyaka 60. Nawe yari umucuruzi. Uyu Dangote yize mu mashuri nka Shakahi, aza gukomereza mu ishuri ryisumbuye rya Kano mu 1978. Yarangije muri kaminuza ya leta ya Birenen. Yabonye impamyabumenyi ihanitse mu masomo y'ubucuruzi n'imiyoborere yakuye muri kaminuza ya Al Azhar i Cairo. Uyu akaba ari amwe mu mateka y'umugabo Dangote. Nimba ushaka yose ko nazacukumbura nkayakubwira, uzi kugenda ubyandika muri comment, kandi kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo bidasanzwe, utuntu tw'ubwenge, icyo bigusaba ni ukana subscribe ugakora kuri nzogera tukajya tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda utuntu tw'ubwenge nk'uhano ukagenda udakanze like, kandi nimba ubishaka uze gukora share, kandi nimba wumva hari ikitagenda neza muri video tuguha, uze kugenda ucyandike muri comment, ubutaha tuzagikosore. Iyi ni Jean Paul TV Show, ndabakunda cyane.